hari kuwa gatatu ku itariki ya 23 z'ukwa 9 ku 2009 mu rusisiro rwa Tato Bay mu mutima wa Manhattan wo mu New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashinze inyubako y'ikicaro cy'umuryango w'abibumbye mu cyumba cyayo cyitwa United Nations General Assembly Hall. Muri icyo cyumba hari hateraniye abategetsi baturutse mu bihugu 196 biri ku isi. Nuko umwe muri bo Colonel Muammar Abu Minyar Gaddafi wari uhagarariye igihugu cye cya Libya ahabwa iminota 15 ngo agire icyo abwira abategetsi bagenzi be. Icyo gihe yari amaze amezi 7 ari uhagararira umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Yari amaze kandi umwaka wuzuye yatowe n'abatware gakondo n'abami b'imiryango hirya no hino muri Afrika kuba umwami w'abami w'amoko bahagarariye. Aho akiyongera ko igihugu cye cya Libya aricyo muri uwo mwaka cyari gifite inshingano yo kuyobora inama rusange y'umuryango w'abibumbye nk'uko amategeko yawo bigena. Ibihugu bigenda bisimburana. Gaddafi rero ageze imbere y'indangururamajwi aho kuvuga iminota 15 yari yahawe yayikubye inshuro zirenga 6. Ijambo kurindi adasoma kandi adasobwa adasusumira cyangwa ngo asuhererwe. Nukuri yavuze iminota 97. Ibyo yavuze byo nubundi buhamya kuko bidasubirwaho. Gaddafi ngo yarangije kuvuga ari nako yarangije kugegena isanduku no gucukura neza imva yagombaga gukwirwamo. Abandi bati Gaddafi yaratinyutse akora ku bugabo bw'inyamaswa z'inkazi zose agerekaho no kuzikabiriza ngo bashyidike. Ntiyarekeraho, yinjira mu kanwa kazo n'ibiganza atangira gushaka kuzirandura amabwene yazo, ariko nyamara nazo ntizatindiganyije kumuvunira umuheto. Mu yandi magambo ntabyo gushidikanya ko iyi ariyo mbwirwaruhame yakojeje hagati mu ntozi ituma hafatwa umwanzuro wo gukura Gaddafi mu nzira, kuko ngo byagaragaye ko ibyo avuga akomeje kandi bya cyane. Utinye Gaddafi yivumbuye akavuga ko Afrika yarahagarariye igomba guhabwa tiriyoni 777 z'idolari nk'ingurane kubwo gukolonizwa. Ibyo bitaba ngo intambara ikarota, kandi yarakomeje kuko yaberetse n'urugero. Yahahamuye ibikomerezwa avuga ko bamubujije gukora ibitwaro kirimbuzi bamubeshya ngo nabo bagiye kubihagarika ntibabikore. Ubwo nawe ngo agiye kubereka. Yarihandagaje avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush na Minisitiri w'Intebe Tony Blair w'Ubwongereza ngo aribo bagaragaye n'amaboko yabo bahisha amasura yabo bashyira mu mugozi Perezida wa Iraq Saddam Hussein bamuhora ubusa, bityo ngo nibatajyanwa mu nkiko ntirigomba kurema. Kuba Amerika, Abarusiya, Abafaransa, Abashinwa n'Abongereza aribo bafite ubudahangarwa bwa veto bonyine, byo yavuze ko bagomba guhita babyamburwa ako kanya kuko ari igitugu nta n'uwabibatoreye. Yongeye kumera nk'utazi kimuhatse areba Amerika igitsure, avuga ko icyicaro cy'umuryango w'abibumbye kigomba gukurwa muri Amerika vuba na bwangu. Muammar Gaddafi yaranazeyutse avuga ko abishe Patrice Emery Lumumba, abateye Iraq, Afghanistan, Somalia, Korea na Yugoslavia bose bagomba ko kanya kujyanwa mu nkiko. Bitaba ibyo ntihagire icyo bazongera guhamagara Afrika. Abayahudi bo ngo bishwe n'abanyaburayi, ubwo ngo bagomba no gukemura ikibazo cyabo atari ukujya kwikoreza umusaraba wabo Abarabu bo muri Palestine. Ibya virusi n'inkingo abo mu burengerazuba banyanyagiza mu bantu ngo babakamemo akayabo yabishyize ku karubanda. Utinye ko nawe ubwe nawe yihanuriye ko umwe mu bategetsi baraho nawe ashobora kugererwa mu kebo nka ka Saddam. Ahubwo iyo yavugaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama wari umaze agahe gato atowe, yavugaga ati wa mwana wacu nako kagahungu kacu. Yarakomeje